utang sa kwarta. Ano naman ang gumawa lagi? Ang gugma perminti man na. Utang sa kwarta. Ano ang gugma di wala sa gugma ni. Wala mo ko'y utang sa gugma kay mubaya mo sukli man ko. Utang sa gugma. Ano kay? Sir, sir lang, sir. Mutakas ako BPA ni sir. Utang sa kwarta. Ang ba, sagdi na gugma eh. Utang sa gugma na lang. Kay... Dere ma'am, dere ma'am. Utang sa meron, utang sa gugma. Kwarta kay wala ko kasuway sir mahigugma. Utang sa kwarta. Utang sa kwarta, uy. Utang lang sa gugma. Free ram ng gugma. Utang sa kwarta. Wala nga utang sa gugma. Ah, wala. Ay, siguro na. Saman! Bugos, hugong,